IDPS unaenda na haribisha Wakongole. Niba ubona IDPS ikomeje gukomeza kwangiriza abakongomani Levi honorake notre vie pour plaire. Ni twebwe ubwacu nta kindi bundi tuzasigarana na amarira gusa twebwe. Le gouvernement de Tshisekedi est rempli de criminels. Ubuyobozi bwa nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bwuzuyemo abicanyi benshi. Je dis bien criminels reconnus au nongeye kubivuga abicanyi benshi niveau international, ku rwego mpuzamahanga. Tunaanza nilibataya tena jana. Reka ntange nongeye kubibasobanurira nanone ku munsi w'ejo narabibabwiye Congolais pas étrangers parce que vous voulez trop parler des étrangers, des criminels congolais. Jean-Pierre Bemba condamné par la CPI. Jean-Pierre Bemba wakurikiranwe n'urukiko mpuzamahanga kanibala kuko bakula nyama ya akurikiranwaho ubwicanyi bwo kwica abaturage ndetse no kubarya. Rien ne peut pas changer l'histoire ya République démocratique du Congo. Ya Repubulika Iharanira Demokarasi. Alikuwa Jean-Pierre Bemba dunia mzima, alikuwa wa Centrafricain na akakuta abanyafrika balimfungia kwa tribunal international. Iko urukiko mpuzamahanga. Tshisekedi alisha kumureconduire pendant plus de 3 ans. Président Félix Antoine Tshisekedi lui-même, il était allié wa M23, donc il était aussi rebelle. Il était allié. Ukomeye ntabwo ari ukuvuga ko ari wenyine, niba muvuga ko mama wa Rwanda baba yake muvuga ko ari abarebere, wese ni so murebere. Tshisekedi alikuwa allié wa RCD, c'est-à-dire qu'il était aussi rebelle. Président Félix Antoine Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Murumba Julien Boussa, il était aussi rebelle. Julien Kahonja n'abandi. Comme MLC. Huyu Eliezer Tambwe mwenye tulikuwa Eliezer Tambwe nawe numwicanyi. Jana juzi nilibambia kwenye alitoka. Il y en a beaucoup de criminels dans le gouvernement de Tshisekedi. Hakuna mtu anaweza kumtetea Tshisekedi kama Tshisekedi kwa mikono wazi. Niyo mpamvu twavuga ko Tshisekedi aliua 185 membres de l'église wazalendo. Tshisekedi guverinoma ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi yishe abaturage 185 ahangaha mu mujyi wa Goma. Murabazi hari ibyo bintu ntabwo mubyibagiwe, barishwe abaturage bangana kuriya mu mujyi wa Goma. Bengine kubakokota mu mabarabara, abandi barabakurwa mu mihanda, babashyize mu mva rusange. Kupiye na vitu yao, murabizi ibintu byabo barabitwaye, watu anapiye na mambuzi na mangoma na vitu gani. JR ya Félix Tshisekedi, ce sont des histoires qui se sont passées en pleine ville de Goma. Si vous dites qu'aujourd'hui que Kagame c'est un criminel, Tshisekedi a montré ses limites de sa criminalité. Depuis qu'il est au pouvoir, Tshisekedi a liua plus de 47 jeunes ya jina fe Lubumbashi, bakababeba bafunga mu masaki baramatuma gurivere na byumbi bakabajya ruwa bengine Kasumbalesa, bakabavana Kasumbalesa bakajana kubutire abu porta bana bakora mabuduki tire abu porta mbalaba. C'est un tueur. Vous voulez défendre Tshisekedi en termes de quoi? Tshisekedi ni muuaji. Combien de généraux ya este benye bachakufa? General Chirimwami mwenyewe aliordone bamuwe nani? C'est la garde de General Chirimwami. Ninde wategetse ko Chirimwami yicwa? Si president w'iki gihugu. Chirimwami hakuwaona Banyarwanda. Chirimwami se yigeze yicwa n'Abanyarwanda ryari cyangwa yishwe na M23 ryari? Oya ni aliuawa na garde presidentielle. Bakampiga masasi na hivi ngalito mfrigo hajasikiwa. Na bajenero bengine benye biko banakufa habayazikiwa bado baeste. Tshisekedi ameua. Warasirazuba bari kugenda mnatafuta msapoti Tshisekedi sa vile nani iko nini na nini ndio ameisha kuleta mwa hii nchi, kama haina mauaji, kama haina tribalisme, nepotisme. Moko ni mbona mseme Tshisekedi mubiko sabicho yao ya adila sa mukomeza kuvuga kwa Tshisekedi buhari muvugira ADF ulikuwa nakuya na uwa kule ituri kule batomani ba ministre ya Tshisekedi ministre mukwa aba sanctionné
Ministre ko anafanya film ya pornographie en plein bureau. Abantu bajya gukina filime nkoza izurukoza soni mu ministère de la présidence de la République. Nini ndio sekretari amesha kutufanyizia yenye haiko kutuaibisha dunia mzima tu. Kongola anaibika depuis que Congo existe. Mshakusikia kama mshakusikia ku presidence ya nchi moja hivi nasema ndio wanafanya film pornographique au bureau hapana sema mshambre en plein bureau wa conseil principal wa president de la République agenda ku mujyanama mukuru wa president w'igihugu bureau pembeni ya bureau yake mu Union Africaine ndio wanafanya busharati na wanajifilme bakifata ndetse n'amavideo. Sikini sio kuaibisha hii nchi, ibintu bimaze kwangiriza kuyaibisha igihugu cyacu. Kisa kwa watu wengine bego wanafungua vinywa wanaongea amefanya nini? Nibyo batuba batazi Nini ndio amefanya? Yakoze iki? Wakati mtu anatafuta kwanza kuwasikia hapo, watu wengine wako continue tu kuongea hapo, ndio sababu kuna sheria tu kuongea. Wenda mje kwa nchi imekwenda imesha usisiwa hii. Naongozea tu na mabandi. Ushaona mtu ministre wa defense aliklare tu guerre bila kuuliza president, bila kuuliza premier ministre, bila kuuliza bila parlement, bila senat, bila ngayo nguko turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mu byukuri mwakoze subscribe ku Ntare Official. Murabizi ko nubundi abatalamo banyu tuba twazindutse tukavuga tuti reka tubarebe uko hirya no hino biba bimeze bite hirya no hino. Ntabwo byoroshye kugeza amagingo ya ngaya, na amatangazo ari kuvuza ubuhuha. Itangazo rya 2023 ryasohotse ndetse ryihanangiriza leta ya Kinshasa rivuga ko mu byukuri bakomeje kugabwa ibitero muri axe tugiye kugarukaho, ndetse itangazo tukaba tugiye kuribasomera uko ryakabaye tukaza kuribagezaho. Si icyo gusa, turaza kuba dusimbukira muri axe za territoire ya Walikale aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri iki gitondo. Urusaku rw'amasasu rurimo rurumvikana, ariko kandi ku munsi w'ejo byagenze bite tugiye kugenda tubiva imuzi n'imuzingo. Idonido ni mukanya nkako guhumbya, ubwo ndaba namaze guterekaho Clever Bemba tayari turi kumwe muri aya makuru y'iki gitondo. Uyu munsi ni tariki 20 ukwezi n'ukwa 8 2025. Tugiye kugenda tubiva imuzi n'imuzingo. Nyaboneka mudutize umwanya wanyu, turasimbukira muri axe za Sud Kivu muri Mwenga mu duce tugiye dutandukanye. Turaza kubabwira ndetse twigaruriwe ku munsi w'ejo na 23 nyuma yo gukora ikintu bita withdraw cyangwa se repli yabo ku giti cyabo nshobora kwita strategique, kuko baje gusubira inyuma. Bivuga ko baje kwigarurira gace, turabigarukaho tubirebe ese nibyo. Turabigarukaho, turaza kuba dusimbukira muri territoire ya Masisi. Umwe mu bagenero autoproclame byavugwa ko yari yaburiwe irengero, uyu nguyu yongeye aza kuboneka. Yabonetse hehe? Amakuru yose turayafite neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ariko yaje kuboneka ari wenyine atari hamwe ndetse n'abagenzi ye. Turabigarukaho byose tubive imuzi ni muzingo. Turaza kuba dusimbukira muri territoire ya Lubero. Ibintu byakomeye, ntabwo byoroshye, naho ntabwo bimeze neza. Turasimbukira mu gihugu cy'u Burundi turebe uko situation zimeze, tuze kuza kwerekeza no muri Uganda, tuze kureba umusirikare, ariko ni igikorwa mu by'ukuri ngewe cyantangaje. Umusirikare kabisa, umusirikare nyawe, bitewe n'ikipe ya Manchester United yaje guwa itsindwa, agira atya nawe yikubita isasa ariyahura. Nabyo turabigarukaho, ariko kandi turaza kuba turebera hamwe ubuzima rusange muri axe zigiye zitandukanye, haba muri territoire ya Masisi, ya Rucuru, hose turebe uko bimeze. Hanyuma muri territoire ya Jugu turareba uko bimeze hagati y'inyeshyamba za SRP zo kwa Thomas Lubanga ndetse n'ingabo za FRDC. Nabyo turebe uko situation ihagaze. Ngewe nk'ibisanzwe ni Rafiki Kijana Machachari aka Wako, ni Wako mugiye kubana muri aya makuru neza cyane. Ariko kandi Clever Bemba nawe turi kumwe ku murongo wa telefone, araza kuba atugezaho ido nido. Ariko kandi nyaboneka
niba utarakoze subscribe nizere ko wahise uyikora. Ntabwo subscribe cyangwa sabone, yego mu rurimi rw'ifaransa ni sabone, ariko niba warayikoze shobora, niba ugifungura ikiganiro kora like, nyabona kora like, kora kurako gakumu kari hasi, hanyuma ushobora kuduhereza igitekerezo cyawe, ubwo ni ubwunganizi muri comment, ukandika ukatubwira aho ubu dukurikiye uherereye, ariko kandi nuko wumva amakuru yacu. Nizere ko turi mu ba mbere mu by'ukuri babagezaho amakuru aba yujuje ubuziranenge ndetse aba yakorewe ubugororangingo n'ubusesenguzi, cyane cyane ko twebwe tubagezaho amakuru tuba twagerageje kuba twibereye kuri tele, dore ko duherereye ahangaha murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ushobora kuba ukeneye kugira ngo tubane ku rubuga rwa WhatsApp, ushobora kutwandikira kuri 0728 ntangiye kuyibagirwa, cyane cyane ko ariyo muhita mubona directly, naho iyo dukoresha ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yenda byibuze ishobora kugorana. Iyo dukoresha mushobora kutwandikira mukoze guteranya 243 856 1 guteranya 243 856 1 cyangwa se ukatwandikira nta kibazo n'ubundi kuri WhatsApp yacu kuri 0796 ubundi tukagushyira ku rubuga, tukabana ku rubuga rwacu ku mbuga zacu zigiye zitandukanye za WhatsApp dukoresha. Dufite imbuga zigeze muri 3, amagrupe 3 n'andi agiye atandukanye, tubereye ba admin, tugenda mu by'ukuri dushobora kugushyiramo amakuru yose ukajya uyakurikirana neza cyane 5 kwa 5. Hanyuma mbere yuko wenda tugira aho twinjira, tuhita twanzikira ku matangazo ya AFC mu 23 ndetse n'irya FRDC. ni amatangazo mu by'ukuri bose basa nkaho bateranye amagambo, niko nabyita, kuko bose bagiye bagira uko icyo bavuga, bose bitana ba mwana, bamwe babwira abandi bavuga ko abandi babateye. Turaza kuba dutangirira ku itangazo rya 23, hanyuma dusoreze kurya Sylvain Ekenge Bomusa uvugira FRDC. Tayari Clever Bemba yamaze kuba agera ku murongo wa telefone, tugiye kwinjirana muri aya makuru mu minota itari myinshi dufite ahangaha. Bwana Clever Bemba, waramutse? Naramutse namwe bwana Kijana Machachari. Yes, nizere ko kameme bwakeye neza, kabone nubwo klima degré Celsius uri kujya akabeho ari kose, imvura ikaba yarayigwa mu bice biba bigiye bitandukanye hafi y'ibice byose. Navuga ko ari mu burasirazuba bwa Kongo, yemwe no mu binahoze nganira n'abavandimwe bari hakurya mu Rwanda bakambwira ko naho imvura yaguye. Nakurikije rwose urabona ko imvura yaguye hose, kuko hano muri Masisi na imvura abonaga ko iri kugwa. Ikigaragara nuko no muri Rucuro yaguye, donc ubona ko ari ibice byose yaguyemo rwose muri iki gitondo. Yes, unyemerere rero amakuru yo tugiye kuturinjira mu makuru wenda y'imirwano ikomeje kuba mu kanya, ariko tuze guhita atwinjira nyuma yuko 23 cyangwa se AFC abayobozi bayo Bertrand Bisimwa atangarije yuko basubiye i Doha, ariko kandi bivugwa ko hari itegeko ryatanzwe yuko imfungwa zishobora kurekurwa, ndetse n'ibindi byo kuvuga ko hashobora gushyirwaho ingabo zihuriweho. Ibyo ngibyo ni ibyagiye, ni recommandation yatanzwe na leta ya Qatar. Amakuru ahari kugeza amagingo aya ngaya nuko ubu tuvugana 23 yikomye leta ya Kinshasa, yuko ikomeje kuyigabaho ibitero. Gusa na leta ya Kinshasa nayo ku ruhande rwayo nayo yikomye AFC mu 23. Urabona ko bose ni ukwitana ba mwana hariya ku rugamba. Wenda dutangire ku itangazo rya 23, wagerageje kurinyuzamo nk'amaso, ahanini bagarutse kuki? Ahanini 23 yavugaga cyane cyane ku bitero biri kugabwa n'abarundi, bikagabwa na FRDC, bikagabwa na Wazalendo, bose bakajya banashyiraho ibice biri kuzamo Wazalendo, ibice biri kuzana mu FRDC n'abarundi, ibice biri kuzamo FDL,
ibice biri kuzamo abamerceneri ariko bari gushakisha ahantu hari abaturage benshi bakavuga bati twebwe ntabwo tuzakomeza kwihanganira ko igisirikare cya Kongo gikomeza kwica abaturage n'ubundi turi kurebera hamwe n'abafatanyabikorwa babo no bakavuga ati niba bari kuza kwataka uretse ko ujya ubona ko bose bari kwitana ba mwana ukumva ko FARDC neso ritangaza ikavuga ati mama 23 iri kwica donc iri kujya kudutera muri position zacu mama 23 nikavuga ati twebwe ibyo tutazihanganira ni ukubona ko igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa babo bari kugaba ibitero mu baturage bakica abaturage icyo kintu rwose ntabwo bizadushobokera kugira ngo tubashe kukihanganira Yes, urabona nk'ahangaha bavuze ko mu Bijombo na Ndondo hageze ingabo z'abarundi ba deploying ingabo z'abarundi bavuga ko Uvira, Kidoti, Gifuni, Rurambo bashize ingabo za FARDC, FDLR ndetse n'imbonerakure. Bavuga Runingu, Keshatu, Gatobwe ndetse na Gahororo bashize FARDC na Wazalendo. Bavuga Uvira na Nzibira yuko hari aba mercenary. Ibi byose bakomeje kubishinja ubuyobozi bwa Kinshasa. Hanyuma wenda tubirindutse gatoya tugasa n'ababavuye urumva nabo uko niko bashinja bashinja leta ya Kinshasa. Hanyuma ku itangazo rya Sinkwe na Sylvain Ekenge we yavuze ko muri Mulamba ndetse na Warungu tariki 12 ngoma 23 yagabye igitero, avuga aho bita Rwindi naho bita Muhizi muri groupement ya Kigogo muri territoire ya Mwenga tariki 16 na 18 2025 yuko naho hagabwe igitero ngo kigabwa na 23. Avuga Gahuruza ndetse na Chimburungu muri territoire ya Warungu tariki 17 ndetse na Nzibira centre na Kinkanda na Nyamarege muri territoire ya Warungu tariki 18. Avuga ko aho hose naho ubu ni Sylvain Ekenge Bomusa Efomi avuga ko ariho hagabwe igitero. So urabona ko 23 iravuga ko bayiteye nayo ikavuga ko bayiteye. So situation kugeza amagingo aya wabirinduka wasubira inyuma bwana Bemba ukabona uwo bita Guy Kaboma Mwandi ya Vita ministre w'ingabo ancien combattant wa Kongo noneho yavuze ko ngo bagiye ngo gusubiza ibitero. Urabona ko noneho nje uko mbibona nubwo harimo ibintu bisa n'amacenga no kwitana ba mwana impande zose byanga bikuza ibintu byakomeye. Ibintu navuga ko nje mvuze ko ibintu bishobora kuba noneho bigiye kuba bibi kurusha uko byari bimeze. Ntabwo naba nibeshye bwana Bemba. Ntabwo aba wibeshye cyane kuko icyambere cyo wenda tugarutse kuri 23 irakubwira bati ntabwo tuzigera twemera yuko igisirikare cya Kongo gikomeza kwica abaturage muri buriya buryo. Twebwe turi kurebera kandi tugomba kurengera inyungu z'abaturage n'uburenganzira bw'abakongomani. Icyo ni icyambere. Uriya niba ari uriya ushinzwe ni ministre w'ingabo, ministre w'umutekano akavuga yuko bagiye kugaba ibitero kuri 23 ntabwo bazihangana. Umuvugizi wa gisirikare Sylvain Ekenge akagaragaza uburyo 20 yabateye yabatatse ikabarasa kandi njye nubwo mbihakana ari impamvu nabivuga kuko ari amaposition uriya Sylvain Ekenge yavuze niyo yavagamo bya bitero byazaga yego byazaga kwica abaturage. Uri kumva rero baravuga bati aho kugira ngo bakomeze baze gutera abaturage babice ari za Ndondo za Rurambo ari za Nzibira ngo nimwe bari bafite amaposition ubundi ajyaga kwica abaturage. Abandi nabo bati negative ntabwo ibyo bintu twabyihanganira ahubwo twebwe tugomba kugenda tukabakubita. Icyo ni kigaragaza ko urugamba rugiye guhindura indi sura. Kabisa nuko bimeze wenda nko kubijyanye nk'ubusesenguzi kuri aya matangazo nicyo twaba tubivuzeho. N'ubundi kuba ibingibi tubyita nko kwera kuri communauté internationale kugira ngo bamwe bavuge bati si twebwe cyane cyane ko haba hari icyo twakwita ama processus de paix cyangwa processus y'amahoro nubwo tubona ntayo. N'ubundi ari biriya tubyita ni tamoro ni igihe cyo kwitegura kuri buri ruhande. Iyo bavuze bati tugiye mu biganiro baba bagiye kwigana ndetse no kumvana. Reka wenda ibingibi duse nkaho hano macacari
hano hari aho nabonye bavugaga ngati ngo ibintu biri kubera za Qatar ni ibintu bizatwara imyaka myinshi cyane kuko icyambere Alliance Fleuve Congo M23 ntabwo izava mu bice iyoboye kabisa akaba ngo Qatar ngo Qatar iri gushaka uko yacubya leta ya Congo ikemera amasezerano mu kwirinda ko Alliance Fleuve Congo M23 yagera Kinshasa. Hano bakongera ngo n'umuntu bakavuga ati ngo ibihugu bya EAC ukuyemo Burundi birifuza ko Alliance Fleuve Congo M23 yakomeza gahunda yo kurinda umutekano muri za Kivu kuko ubucuruzi hagati ya Tanzania, Kenya, u Rwanda, Uganda, Sudani y'Amajyepfo hamwe na Alliance Fleuve Congo M23 bwariyongereye kuko ibicuruzwa bituruka muri biriya bihugu bijya muri Goma, Bukavu, Bunagana n'ahandi byikubye inshuro nyinshi. Ibi ni byavugaga bimwe n'abawenda n'abashoferi n'abantu bagiye baganira n'Intare abashoferi b'amakamyo basigaye batekanye bituma bazana ibicuruzwa byinshi mu mujyi muri iyo migi twavuze ukabona ko ibihugu bino biri hafi ya Kivu cyangwa biri mu Burasirazuba muri East African Community byo ntabwo urabizi ko FARDC urabizi ko acunga umutekano ngo murabizi etat de siège nuko ubu ngubu babona ko batekanye ukabona ko bino biri kubera muri za Qatar ko kwari kugira ngo bacubye guverinoma ya Kinshasa nyamara kwicubya n'ubundi doke Qatar bacubye kugira ngo na Alliance Fleuve Congo mudakomeza rugendo rwo kwerekera Kinshasa cyane niko bimeze. Nyemerera wenda ducunguza uburyo umwete duhite dusimbukira ariko mu kanya mbonye uwitwa Vital Kamerhe yarikoroje yongeye uyu mugabo nawe sinzi ntabwo bagira yongeye n'ubundi gusa nkakoze mu jisho rya President Felix Antoine Tshisekedi amubwira ko ngo ibintu ari gukora atari byo ngo yakagomye ngo kuorganiza cyitwa dialogue inclusive. Turabigarukaho wenda tugana ku musozo. Nyemerera dutangirire aho imirwano ikomereje. Ndabona ngewe ntangiriye ntarajya muri Warikare kanze kuyizaho nyuma amakuru aturuka muri Mwenga, territoire ya Mwenga ndetse na Uvira bihana imbibi. Biravuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'iz'u Burundi zagabye ibitero muri iki gitondo cya karekare. Imirwano ikaba abagabye igitero kuri M23 mu duce turimo Gatugutu naho bita Muhuzi naho bita Kizuka. Aha hose ngo hari ingabo za M23 ndetse n'amadubu n'intare zikaba ngo mu by'ukuri ngo zamaze ngo kuhakura nkuko imboni yacu bitubwira ngo zamaze kuhakura ngo coalition ngo yari yabagabye igitero muri iki gitondo. Ngo imirwano ikabikomeje ngo bakaba ngo abaturage benshi bari bahatuye ngo bakaba bahungiye mu gace ko bita mu Gitoga angani muri territoire ya Mwenga ndetse na Uvira. Mu by'ukuri aho imirwano ikomeye cyane ikomereje. Ibi ngibi ngo ni inzira ngo bagiye gufunga ngo yatuma ngo yabuza M23 bwana Bemba ngo kwerekera mu mujyi wa Uvira ngo kuko ngo bo bavuga ko M23 ishobora kuba yarananiwe ngo kunyura muri plaine bikabishaka gukonturuna ngo ibanze yakubita ngo muri iriya misozi miremire. Ariko kenshi na kenshi hari uwo twaganiye ku munsi w'ejo wagiye urwana rura rugaba rwo muri biriya bice yagiye ambwira ko akenshi bagiye banyura muri ziriya axe ngo kuko nizo ngo ziba zoroshye gukoreramo wizidro igihe Uvira yaba igoranye bwana Bemba. Njyewe wenda reka nkubwire ikintu kiriho urareba kuva igice M23 irimo hari hafi ya za Gatogota cyangwa muri Plaine de Ruzizi harimo ibirometero bigera muri 90. Ibyo birometero 90 kandi ukabona ko ari FARDC yashize ingabo wazana ndubagi baraza abarundi baraza FDNB imbonera kure ziraza mu gihe ari hejuru muri ho plateau na moye plateau za Fizi na Uvira ariyo izindi ngaje muri coalition arizo tuzatwirwaneho. M23 no guca muri bya bice kandi by'imisozi biroroha cyane kuko gufata gasozi ugafata kandi byoroha kuruta uko wagenda muri plaine. Ujye ureba hariya muri plaine hariya muri Nyiragongo kugira ngo uzave za Kibumba kugira
ngo uzagera hariya mu mujyi wa Goma uzaba ari imyaka byatwaye kandi nta kilometero zirimo zingana n'iziri hariya kabisa. Yego, ukabona ko rero intambara yo mu misozi iryoha kurusha iyo mu kibande nk'iri kabisa. Tukaba tuboneyeho ndetse no kubwira abakunzi bacu twebwe turi kuri tere dutandukanye na babandi baba bati muri Uvira TM23 turigabye mu igitero. Ibyo bintu twebwe dutandukanye n'ibyo, twebwe tuba tuvuga amakuru ya nyayo. ngo tombe ngo biro ngo pourcentage ngo asigaye ngo akantu gato ngo ibe tombe. Ibyo bintu oya, abantu mu by'ukuri twebwe batwumva ntabwo twebwe turi nkabo. N'ikindi wenda navuga kuri Uvira bwana Macacari nuko mu gihe cyose iriya hejuru muri wo plateau za Fizi bazaba bamanutse abo muri wo 23 na Twirwana wamaze kwerekera ariya za Baraka bamaze gufata Baraka, Fizi na Ramfori zavayo, Kalemi na Ramfori zavayo, bose bazihinda bari kwerekera muri Tanganyika baraswe. Ubundi cyo zaba basigaranye no kwinjira mu Burundi. Ukabona ko niyo muri Plaine de Rusizi bayihorera bakigumira muri iyo misozi yo hejuru, bazajya bagenda bamanuka bari kuberekeza muri Rivière ya Rusizi abandi bari kubereza muri Tanganyika. Kuzajya bajabuka umugezi ntibagere no muri Uvira, bakashijya bazabuka Rusizi, bamwe batembanwa nayo, abandi abashoboye koga bambuka bajya hakurya za Cibitoki. Nyemerera wenda duhite ahangaha wenda tuhava twe kuhatinda, duhite twigarukira Warikare situation iharamukiye imeze ite bwana Bembe? Ndabizi ko amakuru ya Warikare nta n'umuntu ubu yaturusha kabisa muri iki kibuga cy'abavuga amakuru cyangwa se k'ibinyamakuru byose bivuga amakuru yahariya, tuba turi abambere turi ku murongo. Ego Warikare rero uko byitwaye hariya muri Warikare, ndatangira wenda hariya ni muri groupement wa Loa Yungu ni muri Rubereki ni muri Rubereki ahubwo sorry Rubereki nukuvuga ngo hari imirwano idutse mu gitondo kare. Urabizi ko intare za Sanambwe zamaze gufata hariya nani Mingazi. Hari agasantere kari strategique bita santere Kariki. Iyo ni santere iri hafi yari yigize akara akajyaye ku nani kuri donc FRDC Wazalendo na FDLR bari kumwe n'uwitwa Nyembo, Colonel General Nyembo. Bari bamaze kwa kuma 23 itari buze gufatira santere ya Kariki. Ariko byabaye ngombwa ko batangira operation saa 9 za nijoro. Operasiyo irakubita ikintu cyitwa ikibunda kiremereye kiragenda kirataka, izoroheje ziraceceka neza. Ku buryo wabyumva ukavuga ati ngo ni inkuba gusa ziri gukubita, ukavuga ati isi igiye kurangirira hariya. Bije kugera mu masaha 11 z'iki gitondo bamaze kubakuramo rwose ba 23 iri kubwira abaturage ngo mutahe. Baba bafata megafone, bafata abantu bitwa ba Kiroro, barabahamagara bati ni muze muri centre. None n'ikindi Wazalendo na FRDC nizo za FDLR zari zagiye ziba zimwe na mabotike ari muri iriya centre. Ibintu bari bibye babitaye, ugeze igihe 23 yagiye bishira ahantu hamwe, iravuga bati abaturage barajya baza, ababuriwe bamwe na bamwe baza gushakisha ibintu hariya nk'amavarisi, ntiwayoberwa ivarisi imyenda yawe kuko bari batwaye amavarisi, za matera ntiwayoberwa matera yawe, n'ibindi bintu bagiye 23 ibirunda hamwe. Ihamagara abaturage bavuga ati twakoze ni depo y'ibintu byanyu twatse za Wazalendo nizo za FDL nizo za FRDC. Ati mugiye muraza abantu munajya muza muri iriya nzu, umuntu avuga ati ibyanjye bimeze gutya na gutya, ariko muhamagare n'abandi baturage bataye. Kugeza igihe izina za Wazalendo FRDC bari bibye amahene, ingurube, gusa wenda hari wowe zimwe bari bagiye bica bakabika inyama. Ntabwo byoroshye. Umuntu uri kujya ku rugamba yikoreye agasafuriya karimo inyama, yashize muri bicebecebe inyama, 23 irabakubita ibaka n'izo nyama. Ibaka nayo matungo, inkoko, amabata, amadendo. Nibuka ko ari umuvandimwe umamagaye uri hariya kuri tere.
arambwira ngo aba NDC Renove nimugoroba bajyaga gusenya ibisima birimo amafi kugira ngo batware amafi, abagore babo batwara amafi uko bari bamaze kubona yuko imbaraga zabo zitarabasha kuresista kuri 23 bajya gusenya ibisima by'abaturage b'abanyanga bahariya kugira ngo batware amasamaki. Urumva operation bari gukora operation y'ububwa y'ubujura. None ikindi kiriho nuko bari kwa advancinga n'ubundi ruko ko baba 23 biri guca mu makwekwe kugira ngo ize guhinguka n'ubundi hariya Kibuwa ngo yamaze kurahira avuga ati ngo paka Kibuwa ibayetombe uko no Kibuwa niho bari kujya kwiyoruganiriza, sibyo? None akaba ari abasirikari babaye FARDC nizo zabazalendo bari baturutse warikare baza kwiyoruganiza hariya Kibuwa, nabo ngabo bari gukora mu operation ya hariya za Kibiza nani za Mingazi za Kiriki, abo bose bari guturuka he, bari kujya baza bari guturuka Kibuwa ndetse bagashanga aho bari gushaka sentire. 23 nayo aravuga ati Kibuwa tugomba kumanza twayikuramo. Ubu nubwo abantu bavuga ngo ibintu biroro ntabwo biroroha kuko mu gihe za Kibuwa za Pinga zikirimo zikora mu operation abari kuva hakurya muri za Shabunda bakaza gukora mu operation, ntabwo 23 ratihangarira kandi amaze kuvuga bati twebwe nuko bari kugaba ibitero kuri ahantu hari abaturage benshi. Ubu rero urugamba nubango iya centre strategique yamaze gufatwa 23 iri kwerekera n'ubundi muri zo advance zo kugira ngo ijye gushenya bya birindiro biremereye bya FARDC birari za Kibuwa. Yes, birumvikana ntabwo byoroshye na gatoya, ndetse abakunzi bacu nkuko bariko dokurikira ndetse banabibona ntabwo byoroshye na gatoya. Nyemerera rero mu minota wenda 6 cyangwa 5 dusigaranye ugaruke kuri wa mugabo wita Hakiza ko yari yaburiwe irengero, yaje kuboneka ate mu wenda mu makuru magufi ya cyane. Nge naje kuvugana n'abazalendo bari hariya uko nibuka ko nejo bundi haruwara yampamagara kumbwira ngo ariko nari ndahana arampamagara arambwira ati ngo ndebe ujye kunsuhuriza mama afite nyina ise yarakuye agiye no gusuhuza nyina rwose kuko nyina nta cyahagira ntacyo naraye ndababaza bati Hakiza yaje kuboneka utavuye hehe, bambwira yuko Hakiza yashwanye na witna Kagiri bari gupfa arasarama amanzi uzizi ndazizi bayita ngo nirengera ubuzima indengera buzima twa dupapuro dutoya bishyura bamaze kuzipfa ntuzashakaga kuyamurya yose uriya Kagiri noneho n'umunyu ntibawubone, biba ngombwa ko baza kurasana. Bamaze kurasana ntuza aba ahantu yambwiye ari hepfo za Butsindo, hari hepfo za Butsindo bikabena ndaje mama reka makubwire ninuza ni ngo inka z'abazungu ubwo message baba yanyandikiye ngo inka z'abazungu inka n'abazungu bo kwa Inyasi bazijyanye naho Hakiza aracyabi iruhinzi. Hakiza ngo ari iruhinzi kubyumva ndabyumva, ariko aho ngaho iruhinzi ari ngo arwaye igituntu ngaho. noneho icyo gihe bari kurasana icyo tuberculose cyaramufite kandi atari kubona imiti, biba ngombwa ko abasirikare be basigaye bari guhangana na Kagiri bakajya kumuhisha ahantu mu ishyamba bakamucukurira indake, donc bakamuhamba ari muzima akaba ari umwongo nko kugira ngo bajye bamuzanira ibyo kurya wenda mushakire n'imiti y'ibyatsi, niko navuga. Kuko hariya urumva TBC kuyivurana impaka kuri hopitali Masisi, sinzi niba byagenda bite, byanga bikunze nawe urumva arimo arerekera mu marembere. Yego ahubwo se niwe uyirwaye wenyine ko hari n'undi nawe witwa Ndayi nawe ngo arayifite kubuzi wambaye ubutare za cyane nuko oya Ndayi ndamuzi cyane Benda Foro ndamuzi. Noneho no kugira ngo bazaze muri centre de santé hari Agahanga ntabwo byapfa gushoboka, ntabwo byakunda, hari intare za Saranga ya hasi aho bita za Kumbwe hari intare za Saranga ngo bazabajyana muri centre de santé ya Nuza
ya Nyabyondo ntibyashoboka, naho hari santere, hari intare za Sarambe, epfo za Rwashi hari intare za Sarambe. Ni ukuvuga ngo nta santere de sante bafite uretse kubavugutira igicucu n'umuravumba. Ntabwo byoroshye na gatoya, ikibazo gikomeye cyane. Uwo Hakiza Arias Muronda ndumva bidashobora kuza kumworohera. Amakuru ye n'ubundi turakomeza, drone yacu mugende hejuru, niko biba bimeze. Drone zacu bari abo ziba zibagenda hejuru, haba muri iyo axe ya za Ruhinzi, ahitwa za Gakingi, za Miyanja, za Kumbwe, za Gise, hose ni ibice mu by'ukuri inkuru zaho nubwo biba bigoye network, ariko ndetse ku byombo bagenda baganira ku byombo, ndetse amakuru tukayamenya. Bwana Bemba, sinzi niba ari ahandi wenda wavuga inkuru ihari hanyuma tugasoza Bwana Bemba, kuko dusigaranye iminota 2, umunota umwe ahubwo. Ni inkuru ya wa wundi yitwa Kayafa. Urya Kayafa burya cyaje wambazaga niba ari Kayafa wari uri mweso, ndakubwira se ko uri akomoka kwa Mahinduro yari yakuri Tunda, uriya wari uri hariya za Rushangi, ariko burya niwe wari uri mweso. Niwe wari uri mweso. Naje gukurikirana amakuru, yambukiye ahantu bitazayibuga, araza agera hariya za hafi ya za Gashuka, agenda mu nsina, aza kugera hariya muri mweso, akoramo operasiyo yo kwiba intare za Sarangwa, ariko ziramubuza, ndetse n'umukobwa bari kumwe w'umu-PMF niko babita, witwa Gasifa, aza kuraswa. Aza gushakisha inzira, aracengera kugeza igihe yagereye iriya za Rushangi. Wibuke ko Rushangi uriya. Reka iyi nkuru ya Kayafa Bwana Bemba, reka tuyirarikira abakunzi bacu tuze kuyigaruka, kuko nanjye mufiteho amakuru, hanyuma tuze kuyigaruka, tuyigarukaneho n'inkuru yo muri Rubero, akandi gace kabaye Tome, ndetse n'imirwano iramukiye mu nkengero za Rubero, aho benshi bavuga ko Rubero ishobora kwigarurirwa isaha iyo ariyo yose. Abakunzi bacu wenda tuyabararikira, ahubwo tubashimire, bakoze cyane. Nawe wakoze Bwana Bemba.